vo in march ni som pasari sang ni som ni panga tho chan ni chibai le ve kule champhai zo tlang veng chunga Raltlan chin chian fel tak biodata le census an nei thar thlap don tin thlathum dan sela an khosak zel don chuan renew tiran tuma tuna tan chuan Raltlan luhbelh an remti ri lawa thule om le ma chu an khotlang economics vervela danglamna an siam nual to chuti rualin condition an siam ang thlapa nungte chu an tuam hlom zel bokang tin foreigner intina in akwala thil zwar depo ruk le nu naw himjok nan an remti to don lawa adu ta ne ro chuan bazara in phovin a in zor thei reng thungang Lenrual News Cabo Valley hi Cookie Hills chunga a omem Dr. Daijin Mandeli pakhatna Cookie Independence Hills le Historic Territories Cookie chinmi te hian tuna hian ramsang shanga munzau takan lo a India mar chaklam hun chen khat Myanmar Burma le Bangladesh mun chen khata te po an omani heng mun te hi Cookie Independence Hills te chu an ni a Manipur Nagaland Mizoram le Chittagong Hill Tracks mun chen khata anin zar phar bokani Cookie te pile pu ramte chu Manipur mai tein athunun na ram chau ani ngai lawa tuna Myanmar omme Cabo Valley bial po hi ahuam telin an chen mun zaw zo ka andar tani India le Myanmar in kara Cabo Valley ya Cookie te anoma wang hian meitei lalram chunga territorial claims te chu atiboi zwal sawani tunmalama tangkhan Cabo Valley ba ka hian a chevel mun shanga Cookie le Naga community te po anlom ve to china abik takin Cookie sau hi Manipur mun chen khat chau nilavin Cabo Valley nget nia sia tan ni a chu manlaya Cabo Valley British India Manipur ram chunga delvelai hunami dei to khani Cookie mi puiten hebial ne na anin somna chanchin an soidan chuan Cabo Valley le a chevel ramte chu meitei thunun na hnuaya chau nilavin Cookie Naga territorial domain zawzok multi-ethnic omzinga mi aniti atilangani panni na Cookies le meitei khotlang Cookies hi indigenous le namshang shang meitei community changin andang lambi kani ti thu kan pom chuan Cabo Valley anram be che chu aboi thlak zwal le ang meitei community traditional the dominant group in the valley of Manipur hian hebial chunga hian culture le political dominance hunrei tak anlo nei to ani ma se Cookies hi meitei khotlanga mi angangai anningai lawa Cookie ho hi tuna Manipur din hunbial ramri chunga hian tunma atang tua anom to lain meite changa danglam anma ni tong nunphung le politics kal phung nei angangai anlo ni dai to ni hemikonga hian Cookie te hi pon lam pol anga kan ngei chuan meitei community changa in chen Cookie settlement poimo tak tak omna Cabo Valley an historical claim chu adik zok le ani Cabo Valley le ache vela Cookies te khwa le tui anga poimlut anga anoma wangin he valley hi meitei ram chunga telve angin anma nia an chet vel na konga le in rel bol na in an thliar sang theilawa abik takin Cookie te hi meitei namjinga mi angangai anni lo chuan pathumna Cabo Valley chanchin an chur chhuana chanchin thuzia panhi na chuan Cabo Valley chungchanga historical inhial na chungchanga soya chuta chuan sana jawba chuan kumsang khazali somnga changkhan Manipuri rorel na hnuaya Cabo Valley hi a omani ti asoya ma se historical accounts le namdang community te ngai dan Cookies te point he thu soi hi an do dalani Cookies te hi tunma chang to khan he biala nampoi mo takan ni a abik takin Cabo Valley chuan an nam hi an poimo zwal hle Cookie te hin ham shangi mo meitei community a pon lammi emo anga kan ngai chuan heram bial kan soi mek hi meitei thunun na hnuaya chau a om ngai lo Cookie Naga le khotlang namdang te po ahwam tela namshang shang omna mun historical boy thak tak namshang shang te omna muna telle chiartel ani chenzo kani tin India rama British colonial administration swan Cookie chin ram te chu ramshang shang pathum India Burma Myanmar le Bangladesh ate adai dang tu ramri chu achendar tani heta hian Cookies ho chan chin ziak na mun Cabo Valley potel ania wangin chu chuan meitei dominated region pakhate ama antel vengai lawani ti ngai dan chu ati chakle zwalani clipna Cookies te meitei community pon lammi anga ngai anni chuan Cabo Valley ba ka ache vela
kuki independence hills te hi meitei lal ram chunga tel anga ngai tur ani lo kuki te pile pute ram chu ram ri tam taka a inzar phara chuta chuan tuna Myanmar ram Kebo Valley omna mun then khat po hi atelani cookies te hebiala an dan le an nam nun phung an nam le chanchin sang ne na inzom zirchian chuan Kebo Valley ai khian meitei ram optlem te zinga an tel ve chau zo kani ti an soi chu history zirchiana chuan ado da tlat zo kani chutiang chuan cookies ho Kebo Valley ne na an inzom na chanchin ziak na historical ties to Kebo Valley zirchiana kan ne ni chuan kuki namta na injin tok taka thupom theiom ta chu kuki ti hi mei telal ram thun na hnuai om ve mai anni thu soina engpo a thai cheveka ati cheveka ni cookies ti hi pon lammi anga ngai anni chuan Kebo Valley le a chevel mun te hi mei tei thunai na ang nilavin kuki ram bia le ram op kukui thun na hnuai mi kuki domain area zaw zok hnuai om anga ngai turani Union Home Minister Amit Shah chuan Manipur din mun chezwa zel chungchanga Governor Bala nen ko tumbik thu boy kalmang khai khom na anneya an din mun a chalo hle Guwahati March ni som paruk sang ni som ni panga tanga thudon nei na tarlan danin Union Home Minister Amit Shah chu injin ni khan Governor Ajay Kumar Bala chuan Manipura security scenario le operation status of mek chungchanga shila Bharatiya neya sanhita hnuaya criminal laws thar kalpuidan tur meeting ne zo ani hnuwa Home Minister Amit Shah kai shwaile North Eastern State Zongzong Chief Minister te telna hian Manipur President thunai na hnuaya omdan State Legislative Assembly chungchang te chu Manipur Governor Kumar Bala an State Iowa a omdan chu ashanin ashilfiani Manipura President in thunai na achana changkhan Union Home Minister Amit Shah chuan State chunga masona kong sang le abik takin ven him na le na thona ne na inzom thil sang te chu mimal takin a infia chin tho asoyani Governor Bala chuan Manipura ven him na din mun chungchanga Home Minister Amit Shah chu thu boi sang kalmang soipuin a khai khom puyani hemi mai han not is sa state dang atlo trumin sha hian Manipur atlo don ya soi a om ti fin fiani khan Ministry of Home Affairs atanga thudon danin tun anga atlo hun tur duana omlawa wangin thu thang mai ani ti alanga Union Home Minister le Governor Bala te inkara eng thu boinge soi hawani ti shiat sian ala nilawna chungin Raj Bhavan chunga mipui mo om ve te chuan MHA enkol na hnuaya inrem na siam tumna ne na inzom thil te chu he meeting a hian soi hawani thu an soyani hemi ba kai han ral thuam le indo na manjwa pek kir le chungchanga hian tlang le Phaizawl Valley etc in car free vehicular movement chungchang po soi ho turat ni thu an soi tel bok Manipura tun tin muna ro rel na hi abik takin kuki civil society pol te chuan an do dal na sa hle a hei wang hian Manipur din mun hi alamwan omlo chun zom zel ti a soi the ni tun thatir lam March ni riat khan Kangpukpi district a Norhwai hotani a Ministry of Home Affairs in abot se tlang le ram in car lir thaikal konga lir thai in kalpon na le zalen taka ve wa theina wanga motor an tlan tir le awangin security force ten na sataka an bei mek la yen kuki ten noran huai hotani atibok thukan don danin Ministry of Home Affairs hian hun re tak chung an ngak don lo ti do dal tu pol ne na thu cha chiang tak an thon bok thiam lo chan tir na dem na thu chwa Mar in pui chuan an General Secretary Richard Lalțanpuia mar chuan March ni som paruk sang ni som ni panga Sunday zandar sari le chan vevel khan beina na sa taka to wangin an lung oi lo hle a Mar in pui General Secretary hi pol pakhatin a holam in lampan mek chu an lo mana VK Montessori School zen hanglam ka campus chunga ani na asoi chwa nuwa po amit tuamin le zangai na nei mi ala vin na taka wakani General Secretary hian thisen chuak tamlu tukle hliama twara wangin damdoi lama enkol na adong mekani Mar in pui hian he hun khir khan tak thlenga hian khutlang shwai tu pakhat za na nei lo thil ti swal tu te thil ti in za lo na le thil lo om takan ti chu sha thiam theidin muna anding lawa Mar in pui chuan khutlang na sataka ti buai tu le ti mual phona ania wangin he thil thleng hi ol sam takin an ngoi bo pui don lawa thil ti swal tu te hi tu po ni se March ni som pasari sang ni som ni panga Monday jing dar som emo Mar in pui office reng kaya emo anin petura ni a chu chu a hlo chamani chuan he thil thleng chungchang hi Mar in puin kalpui dan tur angai twa don ani
Secretary Information and Publicity Mar in Pui General Headquarters. Kuki group sang te chuan referendum na yan dua Manipura Tlang District ka mi pui anin lungrual hle. Manipura Tlang District ka mi pui anin lungrual hle. New Delhi March ni som pasari sang ni som ni panga. Kuki shwai tu te chuan thil langsar taka chuan Manipur bifurcation kong ni nei thlur ni nei zonga referendum nei andu thu tlang takin ansoya. Hei hian India Constitutional chungchang ro man lok na thudel kilan nei te chu sarkar lai pui hian an ngei saklo hle ti atilangani. He referendum an nei na tur hi mitam tak zo na thlak chanchin lo ngei ven ve tu te tan chuan thil mak tak mai ani a. Ngei tuana ati thuya muya uang lo khop mai an try tu te po kong tam taka an muang hle ani ti in thu an soe. Tun thlengin he boina chungchang essential ne na anin biak na hian in rem engma asiam theilawa. Thudon danin Republic Media Network ka annem ngeta Manipur State hi bifurcation kong ni thlur ni akal na hi athleng don lo ti ani a. Hei hi Ministry of Home Affairs official ten Kuki community shwai tu ti hne na tanga an du dan thilani a. He referendum hi nayan do ni. Central chuan legislature manga administration emo union territory shan siam thena tur hnol ti soi theni to a. Hei hi ITLF kotu le civil society group dang te ba ka community changan namta na in pepol dang ten an phut kha ani. Khutlang shwai tu senior pakhat pu in base na anga an ngai an ming le ni na hitarlan ani lawa he an thil ti hi ala malu tuk thu asoya wangin official thlop na apek lo thu an soya referendum nen chuan mi puimar de phota an endik mek thu asoya ni. Legal expert nen kanin ron thwai don ani ati boka India rama chuan referendum hi dane mo dan puye mo huam chunga omlo ti sha tir ani a chutiang chu kan sia a chuwang chuan heng thil chungchang hi thu soi turin watlang ma a kan chwa ma in dan lama mi thiam te nen hun rei tak soi ho kan du ani ati hetila hian mai te civil society pol sang te chuan hemi chungchang a hian central atangin rang taka malak na an phut ani CSO te chuan central le ITLF le kotu thlop tu Manipura Kuki te chu MHA in remna le mwana asiam chatle theina tura malak na kalpui an phalawa wangin firfiak pola puan turin an ngen bok. Tun thlatir la March niriat khan Kangpopi district ka norhwai hotani thu soyani a. Ministry of Home Affairs in abuat sei tlang le ramin kar lir thei kal konga lir thei tlan tlang tir tu security force te chu an beya wangin norhwai hot ani antibok. Bisnupur district atangin ral thwam manani TMB News Network. Imphal March ni som pasari. Bisnupur district ka search operation anei na security force te chuan ral thwam le silai mu an manti police te chuan nimin khan an soi. Nambol police station hwaya uyok forest bula 5.56 mm insert rifle pakhat 9 mm carbine machine gun patni .303 modified sniper magnifier scope nei SBBL gun pakhat pistol pakhat hand grenade pali cartridge le thil dang te manani. Police te chuan tlang hil le Phai Valley district ati hian state chunga ral thuam ruk bo dan lava ral thuam zong lak let le na turin intelligence based combing operation cordon and search operation kalpui mekani antibok. Hetila hian security force te chuan NH2 thilpai mo tak tak phur lir thaizali somsari panga Imphal to Dimapur te chu an kal theina nan veng hima mun har sa le hlom zonga po security khau tak siamani a lir thaizali le him taka an kal theina security convoy chu mun hlom bi ka te da ani bok ole khati zong kha tun chuma tana kan puan thei te chu ni le ri mai che ale pe ka mi lo ngai thak sak le cheu don nya.